Време е за първи тур национални костюми. Всяка от участничките ще представи своят национален костюм, с който ще ни потопи в духа на своята страна. Нека се докоснем до културите, традициите и богатството на Европа. Ladies and gentlemen, it's time for the first round in national costumes. Each of the participants will represent their national costume with which she will immerse us in the spirit of her country. Let's touch the cultures, traditions, and wealth of Europe. Aplodismenti za novodobno Lidija Jovanović, Serbia. Hello, my name is Lydia and I am from Serbia. I am 21 years old studying finance and banking. And I work as a model, a profession that allows me to express my creativity, confidence and unique energy. I have won first place in Miss Grand Sea World, Balkan Top Model and Miss Wine Tourism. I am thrilled to be part of this prestigious competition as I believe that beauty is not only an outward shine, but also a way to showcase our culture and gain unforgettable experiences. Здравейте, казвам се Лидия и съм от Сърбия. На 21 години съм, уча финанси и банково дело и работя като модел. Професия, която ми позволява да изразя своята креативност, увереност и уникална